everyone. Hey, Winnie ahian. Kabula ahian hey mithiam may pani. Miss Numa mile sar moy ate CLS Academy ina kanso na an ngai poi mo a Winnie han Astronomy Outreach Program kan buat sai dona expert pani kan diang sar moy hi jon Win to assist don atia hey Miss Numa mi hi mi azir na lampang hiron so se Miss Numa enge duna hian iti mega voina kan program ha tingi buat sai duna hian PhD theoretical astrophysics go to university a degree na hak meka chuanin voina chuan astronomy outreach big more kan tianga le robotics vel kan show ko banga heta han astronomy outreach kan han ti kher chan ko hi mizo zinga hianin astronomy hi Shia tu kan interest kan tamani amaro chu han outreach le chiam taka haning lau tur hianin malak na hi lo lo chu han start kan tu ve shimbo alo rum ko mai avai khan na tan avai khan na ni school a chan school a chan CLS Academy China CLS Academy a miron buat sai sakuri kan lo be ma chan sar moi hi MZU hianin tu na hianin assistant professor in omega ani hi thiam ma mingi ju kan lo sia na re to sarvini a hianin enge nangin iron show don engti Miss Numa mi ron pui don thamen su de cái chỗ này Robotic le cái Planetary exploration tools and hơn là rover le helicopter thì là chúng demonstrate Sarhi khoi ngi ju so sar IIT Bombay chua kan ni a pui khop mai postdoc pani nei soilan nge ni mi zawan omem postdoc pani nei tu chu nam lo wang postdoc ka zo hi IMSc dro Chennai Institute of Mathematical Science nia cha pakhat hi IIT Kanpur nia cha the field of study takhi string theory ni chu mizo zinga string theory som chun ni chu rom pui khop mai Mizoram mina he tiang ang patni mithiam patni kan nei kan chuang ai ma CLS Academy ron kal du hi kan lom ani chani voin ya he engtin nge kai bua sai don group a kan lo thena nga chu engte kan ti pui don group a atiring group a chen tha kan han soi ta tro chuanin group a chen englo khanin engnemoni slide vel kan han introduction to basic astronomy a big takin tun chuma chanin apoi khana te ni nangin solar system thlengcha kan explore anga chon chumi hluwa activities kan tianga entirnanin books manga diameter of the sun te dan te chanin enge constellation zone all sam dan te sutiam chunyanga le solar eclipse te chuanin refracting telescope kan siam bokanga chuanin sar hianin achun zomanga englo Arduino robot mangin enge Mars rover khatiang zuzu philosophy zuzu khanin chutiam be chu demonstrate nga alo ko mai kan soi be shim wa sar kha kan sar chang cha kan soi la sa Miss Numa mi poi kan soi ro nge PUC a kan Mizoram puma hanin pani nei nem kha pani na nia chan Miss Sekai nen hianin college and kal dun thina ani ko mai ma chan voin ne chan he sar moi ani ron tel pui thei kan lom le ani chuanin program te in noya thin kan ron til langa nga hey CLS Academy hianin no pang ti dan hian hey international civil service chi ani lo science and tech lama ma so na nei the engtin nei the ang ti te kan ngai tua vena se ma chan hey Miss Numa mi te hianin an hun lutak an hun atai ni zu hey aduna ani po Miss Numa mi po result PhD result kha me kan ya doctor ni me tur ni a sa doctor ni to ta MZU ni engage Miss Numa mi po physics at tuition dia pia school at po higher at so na ma se an man lo chu chung chuan kan school tan chuan Winia an hun lutak an ron sengi kan lo men mathil twi to kan twi don ni an du ber kan nei tira an du jan takho sawo kan kalpuang poi ni so tu na hian hei sarle mission no pang ta na an thil ron ken ho ni ron explain sak dona khuda bo no pang bulan explain thaw nga sar he kan sei ma sa se drone ni ta
tại hiện nay là phối bè hiện là tuy nào vẫn mang ta eng mo sar ăn thuốc bè cho nên a thuốc ber hey drone ania a thuốc te ya mà sẽ chúng là các battery hi battery mình bị cái này charger hi cái chúng là cái hey sar nang ma sia ba mi cáiนี่กลุ่มลำปาง MSc ภาษาอังกฤษอยู่ MSc project MSc สุดยอดเลยกันเสียมาเนี่ย เอ้เราปุยเลยไหมจาน May point mo. อ๋อให้ปุย กันเสียงเท่าไหร่จ้า set avoiding robot ออกมาว่าจะ avoid เสียใส่ตัว เฮ้ยเอ็งมัวมิง sir set avoiding robot self avoiding robot object avoiding of robot object avoiding of robot มอจานินมิสเซียนวินเนี่ยอันนั้นเก่งที่Oh, hey, here amu cartoon box. Pa ay ve me ni chu. Chuan ta hianin aluminium foil kan da a. Aluminium foil la hian pinhole tak tak kan ta chumi mang chuanin helai board ta hianin ti hian ni ya kan entiranga diameter of the sun kan te lo. ข้ามีมังคันโม He mi mang ว่าหันชาเว pon an ti te ta ni. Chuanin boiler pakhat le chu he mi mang hianin solar eclipse demonstration lunar eclipse nen kan pe nga. Chuanin adang rea chuanin hey hemi hi PVC pipe ani chu hente pani ri kan chei moi ve me me ni chuan hemi mang hian ni refracting telescope kan sia manga chu mi refracting telescope chu man tlai kan en chin chuanin moon te Jupiter te ko lang ve the ni o ปุยดอนครับไหม pa ko ni chu paperwork do ni ha กูได้ฮอลากันเอ็นบุกังอ่ะสารพูดให้บ่อยครับไหมอินนั่นเลยพออินฮีตรงนี้ตู้ถมน้องไอ้หนอนหักพออินจุนนั่นครับไหม ka ga ka je chin na เนี่ย hian ama hian atwa ya battery hian on ve ta ni pencil battery ang mo chuanin ti hian ama le ma ti hian en control lang object ออกมาเพียงคาดินะเอา object ก็มัน avoid ดังมั้ง Ay, so object niya nangangay lang tani. So, diba? object เดียวนะจนแต่คัน avoid Oh, kay kanin. ก็อมกันอมเช่นอาวันทราเวเซียมตุป่ะช่วยมอนุมัม postdoc ปัญหาที่ค่ะอันเราเชียร์เทียมเราตากินหันสวยลูกเตะเลขาซิรน่าจวนิน class 12 อันป้าซาจวนินขัดจังหัน technical line นักกันโลค่ะอันClass 12. Oh, postdoc pa hindi ka to sardine. Tato sa American session, siya mga alaw sa ito Class 12 so BSc Physics. Kaya sa MSc Integrated. MSc Integrated. PhD. MSc plus PhD kan MSc PhD so mga ay di bombe atia. So thesis submit kanin Indian Institute of Mathematical Science tro Jenaya postdoc to PhD so hanzir le ka to doctorate postdoctorate na nito mo to ati phota chuanin ala du to me lawa IIT Kanpura pati chalea dang รู้ครบไหมใช่กันช่วงเจ้ามิสนุมาไม่บอกกันช่วงเจ้าจนถ้ากันหลังให้ทำนี่ตัวนั้นต่อกินมองนั่นแหละมองปากกินงั้นUniversity College, my master's from the university, and currently I'm doing my PhD in Robotic University. PhD in the Doctorate of Philosophy in Italy. Subject in our PhD dictator. Kami PhD degree kan yung doctorate din na. Ani na dikta ka PhD till zong consider lo till siyang bika consider tani. And yun ka PhD solar system. Name them. Mercury. Who are born after 2008? A lot, right? Before 2008, we have 9 planets, including Pluto. Mercury, Venus, Earth, Mars, considered that wrong. Jupiter, can find Jupiter, Mars, and Kara, and asteroid belt that they done it. Asteroid contains one small rocky object that orbits the sun. Beta. So, hey, five
Hey, siya tiyan tila tu PVC dia. Hey, invela pipe connect ang si hey siya. And dia na example la. Ek in pipe connect na ang si ka. Masih ek in pipe na dilaw niya karan nila. Uli ate do anda ni. So ini eyepiece holder. Surat dia masih eyepiece ka dia ni. Dia kan dia kan yang satu tu fokus ka mai terus. Ka call về lấy chỗ mà sẽ call lấy ngay là bên khi đi tây bên thì nhang cái tuam chỗ bên đi chỗ cho nên khi phải ba ngay phải cũng sẽ đi về mấy phát tây bên cái tuam chỗ bên thì nhang mà đây nên just cái đi chỗ đi chú tụi nghe class 9 tiếng tụi nghe siêu cha tụi nghe telescope construct về đúng không? Inverted upside down and reality. Oh, kaka convex lens kan ba? Lan tu lang mo ah. Naik lang ah. Bang, lawan si chim ru so lai mi dei so nia kan en tu na hian. So lai mi in so lang. Yi mu he ah. Come. Tihan en sir sir nia. Kaka usang dia telescope kan siami mai khani to. You can ask question also, okay? Can you see it? Follow the sun, which way the wind blows. When this day is done, breathe in the air, set your intention. Ini lagu nasa apa? Nanti le nasa dia lagi Indian kan dia ISRO. Ini lain ISRO. Dia boleh roket dekat kapsul kita, dia kapsul. Ini organization, Indian Space Research Organization. Ini pun robot itu. Ini ada pun kapal yang mau roket dekat. Tujuan ini. Ini lupa kontrol ya, lupa kontrol. Ini biasa satu yang orang Rusia, Rusia ini,
1970 and 1973 Challenge Precision to run autonomy. This point satellite may back up robot the point from the door. Any Prapian robot, Prapian Ribu. So when he control the CM China, Inti Papua Sienna, and CM Bedu, Inti Payan, and Inti Pasian, so it was in the Mizoram University student house, assistant house. Robotic.